Pozdrav ljudi, danas imam Resident Evil. Sam kupio ove stvari što su mi bile potrebne, a to su bila 2 first spraya. Znači sad idemo ubiti Big Cheese-a. Aha, onda ćemo ovu. Kasin mi se ne da gledati. Za sad ga razaramo. Mami će loaditi to brzo. Moramo se čuvat tog idiota. Uvijek je poremećen i može svašta. Moramo odmah koristiti. Aha, tu mi je. Kako mi lik više ide na živce.
nismo umeli šta je najbolje. Puno vam hvala na gledanju. Ne mogu reći da mi nije bilo teško. Jer stvarno se vidi da mi je bilo dosta teško. Dobro. Big Cheese riješen. Jess Ashley riješio sam Big Cheese-om. Neću pusu, nisi mi. I to je to, hvala na gledanju i doviđenja do iduće epizode.